Richard hermano kanga aparecerunga. Ari hermana kay programa kanyari kung kanya. Dios manta. Uyari kuna. Ay, sutiar vamos kunanga, reza cha hermano tatare vamos a kaya willas kay ginora cha librito mancheta. Mas kamos hermano may biskasha. Kaya hermano kay kasha sa. Hermano, hame, a ver, cha librito mandi asisilawan kita. Ari pakare hermana. Ari, chaita pun apamusyane kay librito ta ari kuna willas kay kita. Cosa kasharga. Gusta siya kanya ver shargan kichayga. A ver, willari laway pune. Ari, kay Filisteos manta hatun karairuna 15 metros nahi manch kay hatun piñarat kargani ari. Israelito comandari David nisqa pastor situlla ovejerito chimpaykus papaykuna makanakus nispa kaminakus shargan ari. Chay manta kay David payqa makanakuna tinku kupi payka sharga. Hermanonta imata kan kay brosangire rim tatanjispa Hajanta meche menes mamaita pun phinyari kuitan David ta kame ko shargari kaina kachat khepar kancha kunan kanya sabe nyaveri kay librito ta ya hermano David ta kuticherga kunan imatata noga ruasqani parlaris ballare inapi wawqanmanta etherispa waqkunatañataq tapurerqa chay soldados pes kikillantata kutichirqanku Davidpa parlasqanta uyariqkunaqa Saulman rispa Willamorganku, Saul tahpaita wahyachirga. Chanta Davidga, Saulman nerga. Ama pipis songompi manchachiku chunchun kay Filisteo raykuqa. Resaq chay zunawang makanakamuq nispa. Saulqa Davidman nerga. Kan mana rita atiwaqchu chay Filisteowan makanakuq. Kanga wayna yaraq kanki chay Filisteo tahri wayna kasqanmanta pacha maqanakuqman yachasqa kashan nispa Davidta kutichispa nuqa kamachiykiqa tataypa ovejasninta michishaqtay sichus león chayri hukumaripis hamuspa ovejasta apakapusharqa chayqa qhipanta rispa siminmantaña ovejitata qhichuq kani Nogaman pinkikwaqtinta hap'ispa waqtaq kani wañunankama ahinata nuqa kamachiykiqa wañuchirqani leontapis hinallataq hukumaritapis kunanta kay mana circuncidasqa Filisteo runatapis chikillantataq ruwasa kawsaq Diospa soldadosninpaq contrankupi sayaykusqanrayku tata Diosqa librawarqa Leonmanta hinallata hukumarimantapis kikillantata librawanga kay Filisteo makinmantapis nispa nerga David chaypacha Saulqa nerga chayari tata Diosta qanwan kachun nispa chanta Saulqa kamachirqa Davidman achallichinankuta paypa maqanakunapaq achasninwan umanman bronzimanta ruwasqa monterata churarqanku pichiratawan chay qhipantata David chompinman espada wataykurqanku achan pataman ahinap achallisqa kaspa taskita munarqa mana chayman yachasqa kasqanrayku chay ratupacha Saulman nerqa mana purita atinichu mana chayman yachasqachu kaspayrayku nispa chaymantataq Davidqa chay maqanaku achasta ch'unkapurqa tuqnunta uqarikuspataq wayqumanta phishqa llusqu rumista aqllaspa wayaqanmanta churaykukurqa makinpi warak'ata apirispataq chay Filisteoman tinkuq rirqa chanta imamantataq mana puri atirqachuri chay hinata armaykusqa sumaq monterayoq pichujirayoq Lasakahtincha man apaykacha atirqacha chaymantacha hina payqa urqukuytawan hinallacha risharqai chamaqanakuna p'achasqa llasa karqa bronzimanta ninqa chanta payli ch'uytan chuqapun chanta rumiwan warak'allawan payrirqa chay Filisteopis pisimanta pisi Davidman maqanakuq qayllaykamushallarqata hark'akuna escuduta apaykachapuqninta paywan risharqa hinapis
Goleaqa Davidta rikuytawan pisipa payta qhawarqa waynallara alajito uberuta kasqanrayku. Chaymanta Filisteuqa Davidta nirqa nuqaqa allquchu kani k'aspiwan hamunawaykipaq nispa. Chanta Filisteuqa Diosninpaq sutinpi Davidta maldecirqa nillarqata hamuy kayman chay aychaykita suwintusman qarasaq k'ita phiña animalesmanta nispa. Davidtaqri payman kutichirqa qanqa ispatawan hamushawanki hinallataq uqsina lanzawan jabalina nisqa uqsinawan ima. Nuqataqri hamushayki tukuy atiniyuq Tata Diospaq sutinpi paypaqma qanqa saqrata rimarqanki kunan pacha Tata Diospaq qanta makisniyman churasunqa. Nuqataq wañuchisqayki umaykitataq qolorparisaq hinataq tukuy Filisteospaq aychasninkuta suwentusman chay k'ita phiña animalesman ima qarasaq hinamanta tukuy runas yachanqanku Israel ukupi Dios kasqanta. Tukuy tantasqa runaspis yachallanqankuta Tata Diosqa mana ispadawanchu salvasqanta nitaq uqsina lanzawanchu. Kay tukuy maqanakuyqa Tata Diospatamin payta qankunataqa makisniykuman awiwaykuwasqayku. Ay, chaymanta kay Davidqa mana pay manchachikurqachari, entonces hinapas payqa thurkata sirqa chay Filisteosmanqa, ay hinaqa pay huch'uy runita pachayacha, entonces maqanakurqa kay Filisteowanqa. Ari hermano, Filisteo runata mana pay manchikurqachu. Chay Filisteo runaqa Davidwan tinkuq qayllaykurqa Davidpis usqhayllata chay Filisteo runawan tinkuq kurrirqa. Chanta Davidqa wayaqanmanta uqnin rumita urqurqa. Chay rumiwan warak'aspata Filisteo frentempi hap'ichirqa. Chay rumi frentempi sat'ikukuqtin Filisteoqa uyamanta pampaman chuqakurqa. Ahinata Davidqa atiparqa Filisteotaqa warak'allawan rumiwanta. Davidqa payta wañurparichirqa makinpi mana espadayuq kaspalla. Davidqa Filisteo patanman thinkikuspa Goliatpa espadanta hallch'ananmanta urquytawan tukuycharparirqa umanta qolorparispa Filisteosqa chay sumaq maqanakuq runankuta wañusqata rikuspa ayqipurqanku. Ay, chay hina huch'uy runitullaw chay chhikan runata atipasqa warak'itallawantaq chantaqa frentempicha warak'aykurqa rumiwanqa, Ari hermanuy, ahinata nin chay librupi. Hermana, qaynatia qan nishawarqanki mana? Problemaqa ancha hatunpuni nishawarqanqa. Entonces kay problemaqa kay Goliat chikangarqari, entonces qantaq manchachikusharqanki. Pero kay David hina kanayki tiyan sumaq wapo Tata Dioswan qanwan kasyan atipanaykipaq chay problemaqta. Ya hermano, entonces kunanqa yachaniña kallpachakuniña Tata Diospaq palabrawan kallpachakusa y atipasa chay problemata. Munasqa hermano, kay audiota uyariqkuna qankunapis ama manchachikuychaqchu problema kastinpis ima llakiy kastinpis kallpachakuna kachun kay salmista David hina ahinata ninka Tata Diospaq palabranpi ñawirisaq kay Filipenses 15 aqapi suqtaqaq chillaypi ama imamantapis phutikungkichikchu ashtawanqa Diosmanta mañakuspa imatachus mañakusqaykichaqta mañakuychaq tukuy imamanta graciasta qospallapuni ahinata niwanchaq